Ani pod kung ikaw pod ang bata, baka anak nga gipaboran, ayo pod ipamukha sa imong igsuon nga mas valuable, mas importante gid ka kaysa iyaha. Ipakita nga equal lang tao. Kung gitagaan ka, okay, bahin na ihatag pod sa iyaha. No? Kaya igsuon baya ka mo, magkabulag-bulag mo. In the future, managko ka mo, maproblemahan ka. Siya ang motabang sa imo. Kung problemahan siya, tabangan nimo siya. Pinsa man dahil laing magtinabangay. Di ba ang managsuon? Ayaw mo sig away-away in the future. Magtinabangay lagi hapon ka mo. No? O, base na ginig ka na naminaw ni ane. Kung mamunal ganay ka sa imong isa ka anak kay nakasala, bunali pod ang isa kung nakasala, dili kay magpabor-pabor ka ang isa. Kung makasala, gamay ra nga bunal, ang isa kusog kay mabunal. Ang isa patrabahoon, ang isa dili patrabahoon. Ang isa patulog taas ka tulog, ang isa pamatahog sayo, daghan og trabaho. Dili na maayo mga ginikanan. Ang bata anak bitaw, mulayas. Di ganahan puyo sa inyo nga balay tungod sa favoritism.